Leta z'Ubumwe za Amerika umurwa mukuru ni Washington DC, District of Columbia. Kuri ubu umukuru w'igihugu ni Donald Trump watoreye manda ya kabiri muri 2024. USA ifite leta 50 n'uturere twihariye nka Washington DC, Puerto Rico, Alaska, Hawaii n'indi. Ururimi ruhurirwaho n'abene igihugu bose ni Icyongereza. Ni mu gihe ubuso buri muri kilometero miliyoni 9,800. Amerika ni igihugu cya gatatu mu bunini ku isi. Abaturage bo bagera kuri miliyoni 343. Iyi ni imibare yo muri 2025. Imyaka isaga 171 irashize ishyaka ry'abarepublikani rivutse muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Kuri ubu isi yose yanze amaso muri iki gihugu hibazwa niba umukandida waryo Donald Trump azitwara neza muri iyi manda aherutse gutorerwa, anafite nk'amatwara atandukanye n'ari afite muri manda ya mbere. Ese ni utuhe duce twakozwe n'abaperezida b'abarepublikani bayoboye Leta z'Ubumwe za Amerika? Abaperezida baturuka muri iri shyaka mu mateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika imibare igaragaza ko bagera kuri 19 kuva ishyaka ryashingwa mu mwaka w'1854. Ese ni utuhe duce twaranze bakuru ba Donald Trump? Kaze Ngeneri Bill Kajibwami. Iyi ni BKO Ngeneri Bill Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO. Perezida wa mbere watoye uvuga mu ishyaka ry'abarepublikani yari Abraham Lincoln watoye mu 1861. Nubwo kandi ishyaka ry'abademokrate rimaze igihe ryo rimaze kuvamo perezida bayoboye iki gihugu rurangiranwa ni 14. Hano twabateguriye abagiye bayobora Leta z'Ubumwe za Amerika baturuka mu ishyaka ry'abarepublikani, by'umwihariko abayoboye mu kijana cya 19. Turabanziriza kuri Abraham Lincoln. Ni perezida wa 16 wa Leta z'Ubumwe za Amerika, yayoboye hagati y'1861 kugeza mu 1865. Afatwa na benshi nk'udasanzwe. Yayoboye Amerika mu bihe by'intambara, ariko akomeza gukora ibishoboka byose ngasigasira ubusigire bw'iki gihugu. Gutangaza ko kuya abacakara ku ngoyi yari baziritse ko babohowe byahinduye amateka. Usibye ko byatangije urundi rugamba rumwe guharanira uburenganzira bwabo. Ulysses S. Grant yabaye perezida wa 18 yayoboye hagati y'1869 n'1877. Aza kwegukana manda ebyiri zikurikiranye. Yashyizeho kandi iteka riho uburenganzira abaturage bose bo muri iki gihugu kuba batora hatitaye kuru. Ni perezida wa 19 yatoye hagati y'1877 n'1881. Yibukijwe kuba yarakoze iyo bwabaga mu guharanira ko Abanyamerika babumwe. James A. Garfield ni perezida wa 20 wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Garfield yatabarutse ari mu nshingano aho yarashwe amaze amezi 4 yonyine azitangiye. Yayoboye kuva mu 1841. Chester Arthur ni perezida wa 21 yayoboye hagati y'1841 aza kugeza mu 1845. Yamukuriye mu ngata amaze gutabaruka. Yagerageje guca icyena wabo munyapolitike batangaga akazi bashingiye ku buryo abantu babazi aho kumenya icyo bazi. Yagerageje kugaragaza ko bafite ibitekerezo byo gukandamiza abandi babicikaho. Hari Benjamin Harrison ni perezida wa 23 yayoboye hagati y'1849. Aza kuva ku butegetsi kuva mu 1893. Yari umwuzukuru perezida wa 9 wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Benjamin yayoboye manda imwe agaragaza amavugurura atandukanye muri rubanda. Icyo kintu nicyo yibukirwaho kurusha ibindi byose. Hari William M.C. Kennedy ni perezida wa 25 yayoboye hagati y'1897 kugeza 1901. Yibukirwa ku ntambara Amerika yarwanyemo na Espagne. Yaje gutorwa muri manda ya kabiri gusaza kwicwa atayisoje. Uyu we n'umwe hari kuko yayoboye mu kijana cya 20. Hari Theodore Roosevelt ni perezida wa 26 yayoboye hagati y'1901 kugeza mu 1909. Ari mu perezida bakomoka muri Amerika. Yatangiye kuyobora igihugu afite imyaka 42. Yarwanya inkunduro yo kuringaniza ubushobozi bwa kompanyi nini mu bucuruzi bw'amavuta n'izitwara abantu. Hari William H. Taft ni perezida wa 27 yayoboye hagati y'1909 kugeza mu 1913. Yashyize imbaraga nyinshi mu birebana no guteza imbere ububanyi n'amahanga hifashishijwe ifaranga. Yari afite kandi ukuboko gukomeye mu rukiko rw'ikirenga, ibi bintu bidasanzwe ku bakuru b'ibihugu. Hari William G. Harding ni perezida wa 29 yari ku butegetsi hagati y'1921 no mu 1923. Ubuyobozi bwe bwashinjwe urusa n'akarengane yabayeho mu bihe by'intambara ya mbere y'isi. Hari Calvin Coolidge ni perezida wa 30 yayoboye hagati y'1923 no mu 1929. Perezida yari vice perezida aza kuzamuka nyuma y'urupfu rwo yari yungirije. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no gushyiraho amabwiriza agenga abimukira no gukuraho imisoro yishyizwaga mu ntambara ya mbere y'isi. Hari Herbert Hoover ni perezida wa 31 yayoboye kuva mu 1929 kugeza mu 1933. Yahuye n'ikibazo cyo kugwa k'ubukungu byamuteye ihungabana rikomeye. Yaje no gutakaza amahirwe yo kongera kwiyamamaza kuba perezida wa Amerika. Hari Dwight S. Howard ni perezida wa 34 yayoboye hagati y'1953 kugeza 1961. Ari mu ntwari z'abasirikare aho yagiye akora ibintu bitandukanye amugejeje ku ipeti rya general. Yarwanyije yivuye inyuma intwaro kirimbuzi hamwe n'abapolitiki b'abakomuniste nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe hakozwe amavugurura mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Hari Richard M. Nixon
ni perezida wa 37 yayoboye hagati y'igihumbi 1969 n'igihumbi 1974. yabayeho icyamamare mu mabara byanaje kumuviramo kwegukana manda ya kabiri. yakoze iyo bwabaga mu birebana no kubungabunga ibidukikije, anashyira amabwiriza agendanye nuko abantu bafite imyaka 18 babasha gutora. hari Gerald Ford ni perezida wa 38 yayoboye hagati y'igihumbi 1974 n'igihumbi 1977. afite udugo twinshi yagiye aca nka perezida ndetse na vice perezida. nyuma y'uko Spiro yari gikuye ku buyobozi, hari Ronald Reagan no mu gihumbi 1949 yari perezida watowe ari mukuru kuri Donald Trump, ariko yibukirwa ku bintu bitangaje birimo nko kuba yarasoje intambara y'ubutita, anashyiraho ubuyobozi bukuru w'ikiko rw'ikirenga, yagiye ageragezwa kwicwa ariko ntibyabasha gukunda. hari George W. Bush ni perezida wa 41 yayoboye hagati y'igihumbi 1989 no mu gihumbi 1993. yagiye aca uduhigo dutandukanye, harimo nko kuba yaraboye igitero cyo muri Panama yakuye Manuel Noriega, yarwanye intambara yo mu kigo cya Plessy. uyu kandi yayoboye mu kinyejana cya 21. hari n'undi George W. Bush yabaye perezida wa 41 yayoboye hagati y'ibihumbi 2001 no mu 2009. ubuyobozi bwe ntabwo buzibagirana kubera uburyo bwaranzwe no kwivuna umwanzi nyuma y'ibitero bya tariki ya 11 Nzeri muri 2000 byibasiye World Trade Center na Pentagon. abo baje guherukana Donald Trump ni perezida wa 45 wa Leta Zunze za Amerika yayoboye kuva muri 2017 kugeza muri 2021. aha ni mbere ataratorerwa iyi manda ya 2024 izagera mu yindi myaka iri imbere. n'umushabitsi wabigize umwuga. intsinzi ye ntabwo yavuzweho rumwe mu matora kubera ibibazo byayikurikiye. gusa kuri ubu ngubu yongeye kwegukana indi manda ya 2024. tumwitegeho iki? ari kuzana byinshi bitandukanye birimo no kutemera ibyemerwaga muri Amerika. kora subscribe kugira ngo tuzabane n'ubutaha. Ngeneri Bill Kajyibwami. iyi ni BKO Ngeneri Bill Kajyibwami. ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. ikaze ku muryango mugari wa BKO.